Dobar dan svima. Dogovorit ćemo se oko dužine ako vam bude. Već bilo dosta svega. Dajte mi signal, ja se neću tu previše biti od toga depresivan, ali s druge strane nadam se da ćete čuti nešto korisno što će vam možda pomoći u budućoj karijeri. Ja nisam siguran koliko od vas ima ambiciju eventualno doći u Rijeku biti stanar znanstveno-tehnologijskog parka ili koliko vas mi možemo zaposliti, ali s druge strane mislim da vam možda mogu dati neku informaciju koje vam mogu pomoći u budućoj karijeri, bilo ako krenete u nekakve poduzetničke vode, odnosno ako budete imali određene posebne zadatke u nekim tvrtkama u kojima se zaposlite. Ja sam zamislio ovu prezentaciju recimo dva dijela. Jedan je uvjetno rečeno obavezni dio koji je možda nije baš ni tako jako spektakularan, meni posebno baš nije jako izazovan, kome ću vam ja otprilike reći što mi u znanstveno-tehnologijskom parku radimo. Kao nečem što je relativno jedinstveno u Hrvatskoj, kao inkubacija koja se pokušava nasloniti na sveučilište, a drugi dio je nešto što zapravo mi pokušavamo u okviru znanstveno-tehnologijskog parka promijeniti percepciju što je to inovacija, kako se stvara inovacija, odnosno kako se stvaraju uspješne inovacije. I to je i dio stvari koje mi radimo tamo, odnosno koje možete dobiti kao korisnik, kao netko tko nije iz Rijeke. Dakle, mi se sa svojim poslovanjem nemamo namjeru ograničiti samo na naše stanare, odnosno na naš prostor ili samo na regiju koja nama tu gravitira, nego se nastojimo funkcionirati regionalno u smislu jugoistočna Europa, odnosno barem to nam je, da ne kažem zapadni Balkan ili već tamo gdje se svi razumemo, da ne kažem, ali u principu hoćemo tu na neki način tržiti i pružati određene savjetodavne usluge vezane uz najbolje prakse, inoviranje, odnosno stvaranje novih proizvoda. I sad da vam ja previše ne dužim, još jedna samo tehnička informacija. Ja nemam nit, odnosno mene u svakom trenutku možete prekinuti, postaviti pitanje, reći ovo je bez veze ili ovo tu ima smisla ili ovo me više zanima. Ako postoji kratki odgovor koji neće nekog drugog izmaltretirati, ja ću vam ga odmah dati. Ako nema kratki odgovor za oni koji žele znati više, možemo poslije kratko ili na duže popričati, odnosno mogu vam dati barem dodatne informacije da vas uputim gdje možete saznati normalno. Dakle, s obzirom da zapravo pokušavam promijeniti percepciju, odnosno raspravljamo o drugčoj percepciji inovacija, a to je naš posao dole u znanstveno-tehnologijskom parku, odnosno u pravilu započinjem sa informacijom koja mi je na neki način najvažnija i s kojom hoću promijeniti ili sugerirati promjenu stava u inovaciji. Da, inovacija je nešto novo. Ali samo što imate nešto novo ili samo što imate određenu ideju ili samo što imate nekako otkriće, još ste daleko od inovacije. Da bi to postalo inovacija, vi zapravo na tome možete zaraditi novce. Odnosno, morate stvoriti korist za nekakve kupce, morate stvoriti zaradu za sebe i morate stvoriti konkurentnost za društvo. Dok god vi niste to sve postigli, vi nemate inovaciju. Vi imate prototip, imate noćnu moru ako ste uložili u šteđevinu ili ne znam šta u svoju inovaciju, ali zapravo nemate inovaciju. Dakle, hrvatski električni automobil, nagrađivana inovacija nije zapravo inovacija. Ovo nije zapravo moj stav, ovo je u ovom trenutku globalno prevladavajući stav što se tiče inoviranja. Dakle, inovacija nije stvar tehničke kulture, inovacija je stvar biznisa. Ako se hoće raditi nešto što će biti uspješno dokazano na tržištu, dizati konkurentnost, zapošljavati ljude i dakle, ovo, još ću se jednom vratiti na ovaj slajd, ali ovo tu je nešto s čim se mi bavimo. Dakle, mi nismo park u kome dolaze inovatori jer nemaju šta raditi i zato što se ne mogu smjestiti. Mi smo park gdje ljudi žele doći zaraditi novce. Dakle, naš posao je pomoć u komercijalizaciji. I naš posao je komercijalizacija, a ne samo inoviranje i ne samo istraživanje. Dakle, to je nešto što mi zapravo pokušavamo, dakle, kod nas se ne istražuje i kod nas se ne izmišlja nešto novo, može, ali prvenstveno s ciljem da se to onda komercijalizira. I to je naša suština i to je zapravo čime se mi bavimo. Zbog toga što mi to pokušavamo napraviti, mi smo zapravo, da ne bi to samo radili na suho i s dobrim namjerama, mi zaista pokušavamo okupiti u ovom trenutku najbolje svjetske prakse inoviranja. Dakle, načine, zakonitosti i pravila s kojima se stvara nešto novo dokazano na tržištu. Dakle, ne samo nešto novo, vidjet ćete, ja ću vam proći vrlo kratko i kroz nekakve
promjenu određenih obrazaca razmišljanja šta je to inovacija, da li to ima veze sa kreativnošću ili nema. Postoje unazad nekakvih 10-15 godina u svijetu su se zaista razvili postupci kako se stvaraju novi proizvodi koje su kupci spremni platiti. Kako se pronalazi i identificiraju unapređenja ili problemi koje kupci žele da im se riješi, pa su onda zato spremni platiti. Odnosno, da li ima smisla stavljati na mobitel 15 megapikselnu kameru i da li će to ljudi htjeti platiti ili reći zgodno je da ja bi to htio, ali neću to platiti jer mi to ne treba. To je otprilike temeljni izazov u priči oko komercijalizacije, odnosno oko stvaranja inovacija. Tu su sad različite stvari od zaista stvaranja novih proizvoda, nagrađivanja postojećih, nešto što je u ovom trenutku najbudućija tema inovacije poslovnih modela, dakle kako na besplatnom zaraditi, kako masovnom produktivnošću raditi pojedinačne proizvode. Dakle, sve ove čudne stvari koje je startao Google, Facebook i svi ovi tu nekakvi teseri. Meni je iznimno drago što mi dole u parku imamo stanara koji je po svim svojim elementima zaista globalni case. On na neki način je Google u malom, odnosno sve ono što ako hoćete tu Žiletu malom, dakle sve ove tu globalne priče, Sony u malom, tu se prezentira Intech, to je firma, dakle to je firma koja zaista je nešto što se može uzeti kao case kojem se ne mora posramiti bilo koja svjetska literatura. I za meni je iznimno, zapravo ja ni kriv ni dužan, njih imam ko stanare, dole nisam ja doprinio njihovom razvoju, ali mi je zapravo jako drago imati u kući nekog kog mogu onako malo izdaleka proučavati, zapravo razmišljati o tome kako imam nekog ko je zaista case i na kom se može onda poslije napisati određena priča. Plus ove tu prakse koje mi na neki način pokušavamo dobiti, postoje nekakve standardne prakse koje postoje uobičajene u tehnološkim parkovima, a to je da dobijete informacije gdje se pare dijele na nacionalnoj razini, da li možete dobiti određene subvencije. Pokušavamo se pretplatiti na određene baze podataka tako da naši stanari, odnosno naši korisnici imaju dodatne informacije koje im trebaju za razvoj, za komercijalizaciju i to, dakle kako nešto patentirati. I ono što je najprepoznatljivije, to je da dobijete relativno jeftini prostor za nekakav startup. Na početku sam vam pokazao našu zgradu, koja je takva kakva je, nije Bog zna šta nijako lijepa, nije Bog zna šta nijako velika, nijako spektakularna, jest nova pa nam je možda s te strane to nekakva prednost, ali u osnovi ja ne želim, odnosno nije ideja da ljudi kod nas dođu zato što imamo relativno jeftini prostor, jer čak i u Rijeci postoji jeftini prostor, pogotovo ako tražite malu sobicu. Ideja je da dođu zato što će kod nas dobiti kakvu takvu podršku, neku besplatnu, neku ne baš besplatnu, koja će im omogućiti da brže dođu do tržišta, odnosno da se brže komercijaliziraju, odnosno da brže postanu prava inovacija, a da ne vrte se samo na nekakvom prototipu, odnosno na nekakvom načinu razmišljanja kako sam nešto izmislio i samo jedino mi još fali kupac. Ovo tu su biti usluge, dakle mi educiramo ljude, pokušavamo im pružiti nekakvu predinkubacijsku, dakle da ga vodimo do toga da li ima smisla krenuti u komercijalizaciju ili ne. Pokušavamo pružiti određenu inkubaciju, dakle bez obzira da li iznajmio prostor kod nas ili ne iznajmio. Dakle vi možete startati inovativno poduzeće u Zagrebu i možete se kod nas inkubirati, jer možete bez najma dobiti za recimo simboličnu članarinu, dobiti sve edukacije, sve baze podataka, dio savjetodavnih usluga, sve našu infrastrukturu možete dobiti kao uslugu. I to kad vas bude zanimalo, bit će mi vrlo drago da eventualno o tome popričamo. Postoje firme koje su ušle u nešto što smo nazvali rast i razvoj, dakle firme koje više nisu nesamostalne, ali im zapravo koristi da se nalaze u okruženju sveučilišta, jer je to možda jedna od naših prednosti ili zanimljivosti, to što smo zapravo u akademskom okruženju i to su neki recimo Intech je to prepoznao kao našu korist, ne samo zato što ima pristup talentiranoj radnoj snazi, mladoj radnoj snazi, nego zato što je ipak malo drugčija atmosfera i malo drugčija energija. I to je ono što sam vam ja htio ispričati o nekakvim osnovnim našim uslugama, odnosno obavezni dio. Ono što ja zapravo želim reći, odnosno vam dati informaciju, a to smo se dogovorili u principu da vam dam, je ono o čemu zapravo čim se mi više bavimo, odnosno gdje zaista pokušavamo dati nešto što u ovom trenutku nitko ne priča u regiji i po tome želimo postati i već jesmo koliko toliko prepoznati centar gdje se mogu dobiti znanje i novine. Kažem, unazad 15 godina otkrilo se
baš zakonitosti kako se stvaraju uspješne inovacije, proizvode, usluge, šta god. I to se nije otkrilo, neću vam sad previše od toga davati informacije, ako želite daću vam izvore pa se čitajte. To je zapravo paradoks. Do toga se nije došlo proučavanjem uspješnih firmi, nego upravo proučavanjem propasti uzornih firmi. Dakle, firmi koji su u trenutku kad su bile najbolji na svijetu, kad su bile case-ovi na MBA studijima, na menadžerskim fakultetima, u tom trenutku su nastali uzroci njihove propasti, s time što su neke propale u roku od 2 godine, kao Digital Equipment Corporation, koji u tom doba bio Google, ili su neke propale u roku od 20 godina, ovisno o tome koliko se brzo vrti priča u toj industriji. Dakle, nekim industrijama se mijenjaju generacije proizvoda svakih 2 godine, a nekim se mijenja svakih 20-30 godina i tu zapravo traje taj put propasti. Ja vam sad neću puno pričati o tom putu propasti, ali otprilike vam to ide po logici Purana. Dakle, Puran sam po sebi, promatrajući statično šta se oko njega dešava, je zapravo sve pet. Kad si izlegao iz jajeta, doveli su do jednu malu sobicu gdje je fino grijanje, bila je taman mala hrana koja je ulazila u njegov mali kljunić, bio je taman mali aparat da si malo popije vode. Kad je došlo ljeto, postalo je vruće, počeli su mu lijepo klimatizirati, malo je narasao, pustili su ga u veću sobicu, dali su mu malo veću hranu, pustili su mu malo više vode, došla je zima, počeli su ga grijati, još više je narasao, dali mu više hrane. Dakle, svakim danom, u svakom pogledu, sve više naprijed, odnosno život je apsolutno lijep. I ništa u njegovoj povijesti, ništa u njegovom razmišljanju, ništa u njegovom pogledu na tržište nije ga pripremilo na ovo. I to je upravo mehanizam koji se povremeno dešava u svakoj industriji. Nema niti jedne industrije. Intech je na valu upravo takve jedne industrije u izdavačkoj, jedne takve promjene u izdavačkoj industriji. E sad, to je nešto što se dešava ne baš jako često. I vrlo rijetko možete vidjeti firmu koja radi inovaciju tog tipa. Ali to je ono što se zove rubni uvjet. Vama sa tehničkih fakulteta, odnosno sa ferovcima, fizičarima, znate što su rubni uvjeti, odnosno da se na rubnim uvjetima mogu definirati određena pravila. Na ekstremima možete definirati zakonitosti i pravila koje ćete onda moći primijeniti kod svakodnevnih inovacija. Na temelju tih rubnih uvjeta, nečeg što se zove disruptivna inovacija, ili inovacija koja mijenja pravila igre, inovacije nakon koje više nije ništa isto, su se onda odredila pravila i za ove obične svakodnevne inovacije održive koje pomalo, odnosno u svakom danu, u svakom pogledu sve više napreduju, odnosno možete identificirati što su ljudi spremni platiti, a što nisu spremni. Ali to je otprilike taj mehanizam. Dakle, na temelju pečenog Purana su se otkrile mehanizmi za kako Puranu naprijediti perje, odnosno kako mu povećati, ne znam, veličinu bijelog mesa, odnosno matke i kako dovesti do toga. Daću vam izvor gdje možete doći do malo konkretnih stvari, odnosno kako ćete to zaista proučiti u svom ili eventualno koristiti kad budete radili i promišljali neku svoju inovaciju, odnosno njen put na tržište. Ja ću vam tu samo sad probati navesti, ne čak ni zakone, jer tu mi bi opet otišli previše u teoriju, nego neka pravila koje mijenjaju određene predrasude. Dakle, kao što ljudi nisu mogli poletiti, dok su mislili da se leti tako što stavite pero u ruku i jako mašete, odnosno dok nisu razvili razliku između dinamičkog i statičkog tlaka, dakle aerodinamiku i krilo, tako ljudi nisu mogli ni početi stvarati proizvode koliko toliko oslobođeni od metode pokušaja i pogreške. Dakle, donedavno su inovacije imale uspješnost kockanja. Idem na 5 ili na 10 područja i ako upali, ako ne upali, idem probati ponovno. Sad se ipak koliko toliko znaju što treba činiti da povećate, to još uvijek nije apsolutno egzaktna znanost, ali se zna što treba činiti da znate kako ćete doći do inovacije koja ima veliku izvjesnost da će kupci htjeti platiti. U tom trenutku ona može postati inovacija. Dakle, ne da je to motor koji brže i bolje radi. Možda ljudi neće htjeti platiti motor koji brže i bolje radi. Možda će ljudi radije platiti motor koji slabije radi, ali im omogućava nešto drugo. Možda ćete radije platiti jeftini let do Londona, nego let do Londona sa srebrnim beštekom.
jer ono će koštati 5000 eura kojih nemate, a ovo može koštati 15 eura kojih imate. Dakle, nije svaka inovacija uvijek unapređenje i to su neke od tih zakonitosti otprilike to kaže. Ja ću početi s jednom koja je dosta, odnosno pretpostavljam da će dio vas možda tu sliku i prepoznati. A ovo tu je prva slika prvog tranzistora. Dakle, tu su ljudi bili kreativni, jer su zaista stvorili nešto novo. Imali su užasno puno novaca, jer su radili u jednom monopolistu gdje je zapravo bila glavna fora što je moguće više trošiti. Ali da bi od toga napravili inovaciju, to im nije bilo dobro. Odnosno, pokazalo se da inovacija, da stvaranje inovacije uopće nije stvar kreativnosti. Da kreativnost nije presudna. Da je za dobru inovaciju od samog kreativnog rješavanja problema puno važnije identificirati koji problem vrijedi rješavati. Ako ste identificirali koji problem ljudi imaju, s vremenom ćete naći rješenje za njih. Ako samo brijete po nekakvom svom interesu, onda rješavate ono što je vama zanimljivo, ali to možda nikome nije korisno niti potrebno. Tako da inovacija u načelu nije stvar. Kreativnost dođe, ali ono kad ste već cijelu domaću zadaću napravili. Da kreativnost nije niti dovoljna, niti presudna. U inovaciji veličina nije bitna. 50% inovacija koje su promijenile svijet do nekakvih 60. i 70. godina su nastale i komercijalizirane u firmama s manje 20 zaposlenih u svijetu. Dakle, nije nužno da budete velika firma da napravite globalnu inovaciju. Unazad 50 godina velike firme su naučile sve bolje i bolje kopirati praksu malih. Pa je sad omjer otprilike trećina inovacija koje su promijenile svijet su nastale u malim firmama samo zato što su veliki uspjeli iskopirati mali i ništa drugo. Ali za stvaranje velike inovacije ne morate biti u velikoj firmi, ali morate imati logiku i razmišljanje na veliko. Tehnologija pogotovo danas je iznimno dostupna i iz perspektive Hrvatske države nije nužno da razvijate tehnologiju, vrlo vjerojatno je nećete ni razviti jer zato nemate novaca. Mi smo mala i siromašna zemlja, za razviti veliku tehnologiju morate biti bogati sa prilično globalnim dosegom. Ali iz perspektive male i siromašne zemlje sigurno su vam sve globalne tehnologije dostupne i nikad, odnosno vrlo rijetko, je tehnologija uzrok uspjeha pojedine inovacije. Vidjet ćemo na sljedećem slajdu. Dakle, tehnologija može biti ugrađena u pojedinu inovaciju, ali zapravo novce zaradi onaj koji uspije primijeniti tu tehnologiju na general public. Postoje rani usvajači, dakle geekovi koji su doktori elektronike koji su kupili PC i postoji nas masa mediokriteta za koje je PC postao nešto što mogu koristiti onog trenutka kad je bilo dovoljno od elektronike i elektrotehnike znati samo stisnuti bumbu. U novce će uzeti onaj koji omogući da priča bude samo bumbu. Zvuči još ekstremni primjer. U satu koji je spacio švicarsku industriju satova, nije u tom trenutku bilo apsolutno ničeg novog. Ni nove plastike, ni novih mehanizama, ni ništa, bilo samo malo piture na malo plastici. Ali su zapravo inovirali, odnosno izmislili su nešto što je omogućilo, dakle izmislili su novi kanal kojim se hoće doći i plasirati proizvod švicarske industrije. Amazon nije prva internet knjižara. Sony, bez obzira što je zaradio na onom tranzistoru, nije bio prvi proizvođač tranzistorskih radija. Red Bull nije prvo energetsko piće. Red Bull je dapače kopija od kopije od kopije. Dakle, vrlo često ja dosta komuniciram s inovatorima i zapravo su svi na neki način emotivno vezani u svoju ideju i misle da zato što imaju ideju imaju Bog zna šta. I jako su prestrašeni da će neko ukrasti tu ideju i da će sad s tom idejom. Sama ideja je super, ali je jako daleko, vidjet ćemo vrlo kratko kakav je put. Od ideje do nekakve komercijalizacije, jako malo. Dakle, novce uzme onaj koji nađe načina kako da tu ideju stavi general public, odnosno da je stavi na tržište. Ne onaj koji, dakle, nije novce uzeo onaj koji se sjetio otvoriti internet knjižnicu. Dapače, globalni biznis sa Red Bullom nije napravio prvi izumitelj energetskog pića kao vrlo važnog, na neki način funkcionalnog pića, nego čovjek koji je znao prodavati, čovjek koji je bio iz P&G-a, igrom slučaja završio u Tajlandu i tamo je popio nešto što se zvalo Crater Dying.
ili na hrvatski prijevod Crveni bik, sa identičnim dizajnom i sa svim identičnim, i onda ga je samo malo izdizajnirao bolje, ali vrlo malo, stavio u limenku, digo kredit, napravio deal sa Tajvancem, zajedno uložio novce, za manje od pola novaca nego što vam daje Nacionalna agencija za poticanje inovacije. Njihov početni kapital je bio negdje oko $5 milijuna. Vi u ovom trenutku možete dobiti od Bika 12 milijuna kuna uvjetnog kredita. Morate imati 30% svojih, ali povrh toga možete dobiti. Dakle, vi možete startati globalni biznis iz Hrvatske i napraviti recimo Red Bull, samo ako ste ga u stanju odraditi, odnosno ono što je čovjek znao, to je napraviti globalno. I ono što je najvažnije pouka ovih 10 godina priče oko inovacija i ono što možete sad već dobiti i koliko toliko u hrvatskim izvorima, to je zaista svi mogu naučiti inovirati. Dakle, to nije nešto što je Bogom dano, to nije nešto da vi morate biti kreativni genije, vi zaista možete stvoriti vrlo uspješnu inovaciju time što ćete dio priče odraditi by the book. Dakle, to Nokia je jedan, oni su počeli sa ribama, pa dakle, uz to su se i transformirali, ali svaka odnosno dobar dio inovacija na globalnoj razini je nastao jednostavno time što su ljudi počeli razumijevati kako se stvaraju dobri proizvodi koji su ljudi spremni raditi. Ta znanja postoje, sva znanja koja sam ja prikupio i publicirao u jednom priručniku, odnosno koja su ovdje tu, nisu znanja prikupljena po cijeni većoj od $20. Ili su nabavljena sa Shareware izvorom, koje možete dobiti, tako znate već malo googlati ako uđete u materiju, ili od knjiga preko Amazona. Dakle, znanja i vrhunske globalne tehnologije stvaranja novih proizvoda, usluga, poslovnih modela su vam u ovom trenutku dostupna i eventualno kad se malo priča probere, treba vam uvrh glave nekakvih $600-700 da skupite sva kvalitetna znanja, pa i još malo smeća isporbavate, pa poberete koju knjigu koja je možda bez veze, koja su vam potreba da možete znati vrhunske, identificirati i napraviti vrhunske prakse novih proizvoda. To možete sad naći, odnosno to je posloženo pred 1 godinu i po dana s pomoć Bikra u jedan priručnik koji je Shareware, koji možete downloadati na ovoj toj adresi gdje na neki način na kraju imate, dakle to je sažetak relativno koncentrirani, u kojem imate 5 postupaka stvaranja novih proizvoda plus načini za promišljanje komercijalizacije i to je zaista download i to je Bikro podržao i možete se tu krenuti. Na kraju imate vrlo iscrpan popis literature koji završava sa 10. mjesecom 2009. Dakle, ali unazad 1 godinu i po dana nije dosta šta spektakularno izašlo, tako da u principu to vam je u ovom trenutku up-to-date popis literature i osnovne informacije za stvaranje novih proizvoda, odnosno za stvaranje prihoda. Jer, kažem, moj zadatak, odnosno zadatak mog tehnološkog parka je komercijalizacija, odnosno stvaranje prihoda iz inovacije, odnosno iz ideje. U samom priručniku ima, dakle, od stvaranja novog proizvoda, od unapređenja postojećih proizvoda, dakle, identificiranja koje unapređenja su ljudi spremni platiti, stvaranja novih tržišta na temelju ljudi koji ne mogu, kopiranja tuđih proizvoda. Kopiranje je dozvoljeno, pod uvjetom da ne kradete tuđe intelektualno vlasništvo. Najbolje stvari su besplatne za iskopirati, ali morate znati da se McDonald's nećete kopirati tako što ćete otići u McDonald's i vidjeti kako vrti hamburgere, nego ćete otići u njihov back office, odnosno nekakvu tvornicu gdje rade predpripremu hrane i tamo ćete vidjeti kako to se zaista radi u McDonald'su, odnosno otići ćete u njihov ured i vidjet ćete po kojim algoritmima oni identificiraju lokacije na koje će staviti franšize. Jer im je to izvor oni praktički zarađuju na upravljanju nekretninama, dobrim dijelom kad se tako franšize radi. Oni će vas naravno pustiti da uđeni. Pa neće vas pustiti, ali onda identificirate koje odgovore, dakle, naravno da vas neki će vas i pustiti, IBM će vas pustiti. Ja mislim specifično McDonald's. McDonald's neće, ne, oni neće. Ali morate znati, dakle, ne možete iskopirati McDonald's tako što ćete gledati. Unutra morate razmisliti, ok, u čemu je njihov uzrok uspjeha, odnosno koji dio toga je pod vodom, sante leda je pod vodom i šta ja moram iskopirati da bi priča uspjela. Dakle, kopiranje je dozvoljeni način, to može, ali pogotovo
takvih poslovnih modela, ali morate, i tu su nekakve smjernice o čemu treba razmišljati kad se priča kopira, i nešto što je u ovom trenutku najhot stvar, koja je recimo i za hrvatsku perspektivu najzanimljivija, a to je nešto što se zove inovacija poslovnog modela. Dakle, uzeti iste elemente, na drugi način ih presložiti i napast konkurenciju sa bitno jeftinijim uslugama ili sa drugčijim uslugama. Recimo Intef, koga već sad tu stalno spominjem, oni su primjer inovacije poslovnog modela. Oni su obrnuli način, odnosno obrnuli su tko plaća u lancu izdavanja znanstvenih publikacija. Promijenili su logiku i zapravo prilično dobro jašu upravo to kao primjer novog poslovnog modela. Svih ovih 5 postupaka imate u priručniku, ako nekog zanima, prilično su napisano je korak po korak kako nešto treba raditi, odnosno kako se nešto promišlja sa hrvatskim primjerima. Sve je to provjereno u hrvatskoj praksi na razine burekčnice, odnosno na razine male i srednje firme, dakle sa minimalnim potrebnim sredstvima, dakle ne da si to može priuštiti jedino neka nacionalna trgovačka kuća ili banka, nego zaista su to postupci koji su primjenjivi u malim firmama bez ozbiljnih ulaganja, po principu sa 10% truda i napora napravit će 80% koristi. Ok, ako imate novaca možete dobiti još 20, ali vrlo često čak nije nikog. Temeljna priča je ovo. Dakle, ako razumijete zakonitosti inoviranja, o kome nisam sad puno pričao, bi morali ulaziti onda u nekakve teorije malo dublje, ali dio možete naći u priručniku, smanjujete rizik od neuspjeha, odnosno manje se kockate kad radite novi proizvod. Ja već sad po određenim kriterijima mogu procijeniti da li će neki proizvod uspjeti ili neće uspjeti, po tome kako je definirao politiku cijena, kako je organizirao prodaju, kako je zapakirao cijeli paket, odnosno koja unapređenja nudi u odnosu na postojeće proizvode i usluge, jer kad to napravite 3, 4 ili 5 puta, onda zapravo imate određenu checklistu već i u glavi, a ovdje tu vas vodi, imate i u priručniku određene smjernice kako ćete procijeniti da li je vaš proizvod, odnosno vaša ideja na dobrom putu. Jedan od propisa, odnosno zaključaka spoznaje ovo inoviranja je upravo to. Ideja je sve 5, ali samo ideja je jako, jako daleko od kraja, odnosno temeljni izazov i proces komercijalizacije, odnosno kako ćete tu ideju dovesti do tržišta, kako ćete na tom tržištu uzeti kupce. Čemu je tu problem? Ako imate odličnu inovaciju, kupaca nema. Jer imate veliku inovaciju. Kako ćete razumjeti kupce kojih nema? Kako ćete definirati komercijalizaciju od kupaca kojih nema ili dolazak do kupaca kojih nema? I kako ćete na kraju definirati zaradu od tih kupaca, odnosno isporuku vrijednosti, poslovni modeli, stvaranje vrijednosti, isporuka vrijednosti i zarađivanje? To ako vi, dakle, vrlo često se zapravo firme i inovatori poskliznu na prvom koraku od to ne razumiju kupce, jer su napravili takvu inovaciju za koju u ovom trenutku nema kupaca. AT&T, dakle ona ista firma koja je ogromnu lovu uložila u tranzistore, a nikad nije zapravo dobru lovu zaradila na tome, je u 80. godinama platio $2 milijuna za studiju tržišta mobilne telefonije. Gdje su došli do zaključka da nas je jedan od spektakularnih zaključaka ko o broju računala i da, njima u studiji piše da postoji maksimalno tržište od 800.000 jedinica na svijetu. Oni se s tim nisu htjeli ni zafrkavati jer to bila tečajna razlika. A to je iz perspektive postojećeg tržišta. U ovom trenutku se to, mislim, prodaje u pola sata ili sat vremena, a onda su zbog te analize tržišta iz stare perspektive, odnosno iz perspektive postojećeg tržišta, su oni omašili, napravili grešku, odnosno nisu nikad ušli na tržište, odnosno ušli su 10 godina prekasno. Zato u međuvremenu, baš zbog tih zakonitosti su razvijeni načini kako se analiziraju nepostojeća tržišta. Kako ćete identificirati ne kupce, odnosno kupce koji ne postoje, i kako ćete vidjeti i procijeniti kako kupci kupuju. Dakle, da li ću ja danas, u podne, kad sam osjetio tu grčeve u želucu, otići po sendvič, otići u McDonald's, otići u restoran ili preskočiti. Ili popiti kafu. Jer to, zapravo tu
tu onda počinje biti analiza tržišta, odnosno jedinica analize tržišta je nešto što se zove okolnost potrošnje ili posao kupca. Neću vas sad s tim više unovajati, ali to zapravo ljudi uvijek hoće slati poruku na daljinu. Prije 200 godina su to mogli slati samo konjem jehačem. Ali čim sam ja u Zagrebu, a moja familija u Rijeci, ja bi se s njima volio čuti. Ali prije 200 godina, osim konja na jahaču i možda telegrafa, nakon toga nije bilo prihvatljivo tehnološko rješenje. Iz perspektive 200 godina je bilo možda nas 3 na svijetu koji bi prihvatili mobilnu, odnosno koji bi bili kupci za mobilne telefone. Od 30-40 godina je to isto tako bi otišao tamo, ali bi bio kupac za mobilni telefon jedino ako sam imao auto i šofera koji će mi nositi kofer za mobilni telefon. I zato je bilo tako malo kupaca. Ali iz perspektive, da li bi ja htio komunicirati sa svojom familijom u Rijeci, svi smo mi kupci za mobilni telefon. Samo što postojale su određene prepreke potrošnje. Ili nismo imali novaca, ili nismo mogli, ili nije bilo prilike. I zato je ako gledate iz perspektive postojećeg tržišta, to tržište je bilo jako malo. Ali ako gledate iz perspektive komuniciranja na daljinu, dakle ja imam jedan problem koji želim riješiti, to je komunikacija na daljinu, to je tržište ogromno. Tržište televizija, odnosno televizijskih reklama, koje se projiciraju preko televizijskog programa i u ovom trenutku 100% zasićeno. Da li ima netko ovdje ko u svom dnevnom boravku nema televiziju? A imate negdje drugdje u kući televiziju? I video karticu na laptopu. Dakle, ali u principu postoji TV prijemnik u kući. Iz te perspektive zasićenost tržišta sa TV prijemnicima je 99% praktički. Ili 95% nakon nas je 20 unutra, a kažemo ne, samo TV prijemnici ulaze u obzir. Ok, dakle, možemo povećati tržište plasmana televizijskih reklama za eventualno 5%. Da, ako gledamo to iz perspektive, ja želim poslati poruku ljudima koji sjede u dnevnom boravku. Ako gledamo iz perspektive, ja želim poslati poruku ljudima. Televizija zauzima možda 3 sata vašeg vremena ili 4 sata, odnosno onoliko vremena koliko dnevno sjedite u dnevnom boravku. I odjedno možete povećati televizijsko tržište za nekakvih 70 do 80%, jer postoji vrijeme gdje vi niste pred televizijom i onda televizija tu nema doseg do vama, pa onda ne može ni prodati. Razumijete? Dakle, postoji potreba slanja poruka pojedinim kupcima i postoji kanal, ali taj kanal nije uvijek prisutan. Dakle, to je nešto što je, dobro, način kako se pokušava identificirati da li postoji tržište, ne, da li u određenim okolnostima postoji potrošnja ili ne postoji, odnosno kako u određenim okolnostima ljudi biraju da će nešto napraviti ili ne biraju, da će nešto kupiti, da će otići ovdje na marenu ili ovdje. Drugi problem je to, ljudi naprave proizvod, imaju inovaciju i onda im jedino još kupci treba. U samom postupku stvaranja inovacije neodvojiv je postupak stvaranja inovacije i promišljanja komercijalizacije. Dakle, ne možete stvarati bocu kao novi način distribucije vode, ako niste predvidjeli da tu bocu treba nekako staviti na police. Odnosno, ta boca mora stajati na policama i da bude uredna. Ako ste napravili bocu koja će se na policama ili ovako meni izvaljivati pa će se proljevati, onda ste napravili proizvod koji ne možete prodati. Jer ste samim razvojem spriječili da se prodaje. Dakle, kod stvaranja inovacije odmah se mora uzeti u obzir način jedne komercijalizacije, jer ćete onda imati krasan proizvod da samo vam još tržišni kupci treba. Zašto ja to spominjem? Zato što sam to na 3 mjesta u jednom priručniku, odnosno katalogu inovacija našao, onda sam ga prestao listati. Sve je super, samo nam još trebaju kupci ili nam još treba plasman na tržište. Ali inače inovacija nam je fenomenalna. Nije. Jer niste riješili temeljni problem, niste našli da to bude održivo, nego ste samo potrošili novce, slikali ste se, dobili ste 2 medalje i to je priča stala. To nije održivi način, dakle više ste potrošili nego što ste korili. I tu sad postoji nešto za ove priče o početnom tržištu, odabiru partnera. Naravno, vaša inovacija može nekom vaditi novce iz džepa. I oni će vas utopiti u malo vode, ako ikako mogu. Tranzistorski radio nije, recimo, razlog zašto u Americi i u Velikoj Britaniji, dakle zemljama koje su stvorile tranzistor, izmislile televiziju, nema proizvođača televizije. A bilo ih, ja mislim, 280 poduzeća, firmi, brendova, kako god, u 70-ima. Zašto?
Zato što je jednostavno cijeli lanac vrijednosti nestao. U čemu se desilo? U jednom trenutku kad su se pojavili tranzistorski radiji i televizije, ni trgovačka mreža ih nije htjela, jer nisu zarađivali na televizijama, nego su zarađivali na lampama, odnosno na promjenama lampi. A kad prodajete tranzistorsku televiziju, onda nema promjena lampi, pa ne možete zarađivati, uopće vam se ne isplati, plus je smeće, ružno izgleda, nije lijepi komad namještaja i ima nižu kvalitetu od postojećeg lampaša. Ali je htio Konzum, odnosno američki lanac tipa Konzum, koji ovako jedino što zna micat pakete i ne mora mijenjati lampe, odnosno bio mu je to novi izvor zarade. Dakle, oni partneri kojima inovacija miče zaradu iz džepa vam nisu partneri i kad im nešto nudite morate biti svjesni da će vam se odbiti, ali onda trebate naći partnera, takozvanog pohlepnog partnera, kome ćete stvoriti novu zaradu ako imate tako neku spektakularnu inovaciju i on će vas se veseljem dočekati i bit će vam zaista partner u cijeloj priči. Ovo je najhot priča o kojoj inoviramo. Dakle, kako napraviti restoran u kome nema konobara? Kako napraviti marketinšku agenciju u kojoj je moguće reklamirati se samo u ovom kvartu i to za 15 kuna dnevno? Ili 15 kuna mjesečno? Google je to napravio. Ali priča, dakle, u ovom trenutku je najveća fora u globalnom menadžmentu inoviranje poslovnog modela. To su jako veliki članci, jako velike konferencije i to je zaista jako zanimljivo. Ali to nije nešto novo. Singerica je zapravo nije dobro radila šivaće mašine. Singerica je postala prva multinacionalna kompanija zato što su ljudi mogli kupiti Singericu na Majkemi i otplaćivati je šivanjem. Dakle, ona je uspjela zato što je našla pravi put do onih ljudi koji nisu mogli kupovati toga. Gillette je to napravio slično. Dakle, printeri se danas prodaju po poslovnom modelu koji je izmislio Gillette sa ovim brijačima i ovim žiletima. Ali on je do toga došao slučajno. Ovi su to relativno namjerno napravili, on je do toga došao slučajno. Išla američka vojska u Europu u Prvom svjetskom ratu, podijelila 300.000 komada vojnicima sa puno ovih tu žileta i 5 ljudi se brijali da su bili u vojsci. Kad su se vratili nazad, imali su puno nosača, ali više nisu imali žileta. I jednom ljudi traže samo žileta, a ne traže nosača. I ovi su izračunali da im se isplati davati ove tu nosače, jer će na kraju zarađivati novce na žiletima koji rade sa patentima. Dakle, to je, tu sad na istu foru se prodaju printeri, na istu foru se dijelom prodaje iPhone, dakle, date ljudima nešto da im potaknete potrošnju kasnije. To su različiti modeli, postoje sada alati s kojim se to može unazad 1-2 godine, jer su zaista razvijeni odlični alati s kojim se to može racionalizirati i koji su jako, jako jeftini iz perspektive male države. Dakle, vi iz perspektive male države možete napraviti malu inovaciju, ali ako se radi o poslovnom modelu, vi ste sutra globalna inovacija. Jer fora s poslovnim modelima što nije potrebno da svaki put napravite novu tvornicu, nego jednostavno samo ispečatirate po različitim zemljama ako je lokalizacija, odnosno skala, relativno jednostavna. Toliko od mene ovako kratko. Ako šta treba, tu su vam adrese. Biće mi drago ako preuzmete priručnik i ako imate određene dodatna pitanja, slobodno mi šaljite mail. Mi smo na Znanstvenom tehnologijskom parku, sad pokušavamo napraviti i upravo to, laboratorij poslovnih modela gdje ćemo probati analizirati i opisivati različite poslovne modele koje se dešavaju ovdje, ali i različite globalne poslovne modele pa tražiti kako bi se to moglo tu primijeniti. Dakle, probat ćemo napraviti par inicijativa koje su prvenstveno orijentirane na studente, možda čak i nekakve natjecaje za određene tehnološke inovacije, odnosno rješavanje određenih tehnoloških problema, pa ako budete od volje, bit će mi drago. Dakle, mi nismo ograničeni samo na Riječko sveučilište, vidite da zapravo ja često sam i tu i u Zagrebu i čak na sastavnicama Zagrebačkog sveučilišta i dolaze ljudi dole kod nas, tako da ako možemo ikako pomoći, tu smo. Imate pitanje? Da. Kako postati dio tog vašeg sveučilišta? Ili postoji nekakvi natječaj ili... Ne, kod nas sam je ovako. Možete doći u
inkubaciju, ako hoćete iznajmiti prostor, na način imam ideju za firmu ili nekakav poslovni plan ili nešto, dakle za nekakvu inovaciju, i možete dobiti subvencionirani poslovni prostor ako prođete recenziju recenzenata da je to nešto što je ok, da je nešto što je inovativno i što ima potencijal komercijalizacije. To ako hoćete dobiti subvencionirani poslovni prostor. Ako ne želite dobiti subvencionirani poslovni prostor, bilo zato što vam ne treba poslovni prostor ili zato što ste ga spremni platiti po tržišnim uvjetima, onda možete doći i ući u program predinkubacije ili inkubacije, gdje praktički plaćate, predinkubacije se plaća 20 € mjesečno, kao fee, gdje onda imate sve benefite koje možete dobiti, a inkubacija se plaća 40 € mjesečno, a imate unutra, ne znam, pravo na dvoranu, pravo na salu za sastanke, pravo na dio sati savjetovanja, pravo na pristup bazama podataka, biblioteci, nekih jednom dijelu poslovnih usluga, odnosno virtualnog ureda i tako. Dakle, možete praktički doći i reći, ok, ne želim subvencionirani poslovni prostor, da ćete sa svojom idejom, ako se na neki način uklapate u nešto što se zove inovacija ili suradnja sa znanstvenom zajednicom, praktički ulazite u to. Ako hoćete subvencionirani poslovni prostor, dakle ispod tržišne cijene, onda morate proći nezavisnu evaluaciju. To je to. Nastavimo taj dio priče držati relativno jednostavnim i praktičnim, baš zato što nam je stalo da čim više ljudi bude učiniti. Ukazalo se da dosta ljudi zapravo ne treba poslovni prostor. Mi s druge strane pružamo i usluge, ne znam, velikim, odnosno komercijalnim firmama za, ne znam, stvaranje novog poslovnog modela. Umjesto, ja radim sa jednom firmom, projekt ne radi se o stolicama, ali oni do sada u ovom trenutku prodaju proizvod, a mi sad pokušavamo napraviti poslovni model i sve ono što treba napraviti da mogu početi iznajmljivati proizvod, odnosno da njihovi klijenti ne kupuju proizvod, nego da im plaćaju fee, a da oni brinu o svemu, tipo nešto ko leasing, samo nije baš leasing, nego praktički tranzicija iz prodaje proizvoda na pružanje usluga. Još! Koji je spektar zanimanja ljudi koji se nalaze u vašem projektu? U ovom trenutku su ovako, 2-3 ekonomista, nas je sad 3,5, plus jedna kolegica koja je na porodiljnom. Dakle, 3 su ekonomisti, ja sam strojar i jedna kolegica je sa Pomorski fakultet završila. Tako da ima dosta fizičara u okruženju, kolega koji je prije mene bio direktor fizičar, dakle, na neki način jedan kolega koji je, ajde recimo, naš dio veze prema sveučilištu, isto tako fizičar, miks tehničara i ekonomista. Kako bi izgledala ta, znači, ako bi se išlo prijavljivati, kako bi ne to trebalo, kako bi izgledala ta dokumentacija koju bi predali? Pa, u principu vam je vrlo jednostavno, postoji čak obrasci na našem webu, ih možete dobiti, ali u biti dajete opis svoje ideje. Dakle, tko sam, šta sam i o čemu se sastoji moja ideja i zašto ja mislim da je to nova i zašto mislim da bi se to dalo prodati, odnosno komercijalizirati. Dakle, ništa jako komplicirano, ni spektakularno, ideja je da napišete više nešto kao guidelines za razgovor. Jer ćete ovako nakon doći razgovarati pravilu sa kolegom koji na neki način handla stanare i brine se o stanarima i onda njemu se prezentira, gledaj, takva i takva ideja i onda on kaže šta je za vas optimalna varijanta. Da li je optimalna, odite prvo pred inkubaciju ili vam je optimalno možda već zaista smještaj kod nas ili vam je, dakle, onda zajednički tražite nešto što bi uvjetno rečeno bilo best buy. Jer nama nije ideja uzimati novce od nekoga kome se to neće isplatiti jer će vrlo brzo otići čaj, otiće sa negativnom vibracijom, a s druge strane nije ideja da neko bude sa strane samo zato što si ne može nešto priuštiti pa ćemo mu probati pomoći. Odnosno gurnut ga nema. Mi danas, sutra, odnosno u roku od par mjeseci mislimo dole imati kontinuirani forum ili barem nekakvu vezu sa angel investorima, venture ulagačima, bilo hrvatskim, bilo nekima iz Švicarske, bilo, dakle, pokušavamo okupiti jer to je jedan od problema komercijalizacije inovacija je prikupljanje novaca za pravi razvoj, odnosno scale. Dakle, jedna stvar je da li postoji nedostatak novaca,
Druga stvar je problem u tome što su inovatori često neskloni davati dio vlasništva, odnosno neskloni su, oni bi novce, ali ne bi htjeli dati nešto za uzvrat i onda tu priča vrlo često puca, ili su poslovno nekompetentni. Vi da biste mogli dobiti novce od nekog ulagača, ako ste poslovno kompetentni, onda će vas on vrlo jednostavno razumjeti i prihvatiti će vas. Ako imate odličnu ideju, poslovno ste nekompetentni, on će htjeti vašu ideju, ali će vam reći, ok, ja ću možda uzeti samo 10% vlasništva, ali u sljedeće 4 godine 100% upravljanja je moje. Vi možete doći samo po ček kad se počne dijeliti dividenda, jer imate super ideju, ali ne bi vam dao čuvati. Tako da, tu ima svakakvih razina. Ima zaista, ja znam čovjeka koji ima genijalnu ideju u kojoj se svi spore, ali odnosno lud je ko, ili je čudan. Tako, a zato što ima genijalnu ideju, svi se zaista trude jako da mu pomognu i da dođu do tržišta, on je par godina se prilično žestoko opirao svemu tome skupa i činio sve što je mogao da blokira. Ali dobro, tako da ima ali u svom slučaju na webu možete naći te informacije, ako nemate, šaljite mi mail, javite mi se pa ćemo se već nekako iskombinirati. Ovo je već ovo razumijevanje kupaca. Znači, bitno je da mi slušamo kupce i da vam ponudimo nešto što oni ne znaju da treba. Ovako, gledajte, vi morate od kupca dobiti informaciju što bi vam htio platiti. Ali ne smijete dobiti informaciju kako bi trebalo biti rješenje. Dakle, problem je ako vama kupac počne govoriti o rješenju i da vam počne kažeti ja bih htio da ovaj laptop bude narančast i da ovaj laptop bude malo tanji ili da, razumijete, ne možete, ali možete ga bilo promatranjem, bilo kroz razgovor identificirati koji problemi su s jedne strane njemu važni, a nisu riješeni. Jer, molim? Henry Ford, ja mislim, izjavio da sam pitao svoje kupce što bi htjeli, rekli bi mi brzo hoću. Tako je. Tako. Dakle, kupci razmišljaju iz perspektive postojećeg stanja i onda zapravo oni ne znaju ništa o tome i nisu tehnološki sposobni, nisu stručni. Dakle, ne mogu vam reći kako treba biti rješenje, ali vam mogu reći, to vam je razvijena jedna zaista izuzetno dobra metodologija koja se zove Outcome Driven Innovation, koja omogućava identificiranja koje probleme, baš metodologija koja se temelji na analizi potreba kupaca, ali ne ono, ja bih htio da bude nešto kvalitetnije ili da mi bude pouzdanje, dakle nešto nemjerljivo. Nego vas dovodi do toga da vi identificirate nešto što se zove ishod kupaca, odnosno kako kupac mjeri da li je bilo dobro, i onda možete identificirati koji ishodi kupaca, sad malo pojednostavljam, ali basically je to. Koji ishodi kupaca su njemu zadovoljeni, a važni su, dakle, tu je sve 5. Koji ishodi kupaca su nezadovoljeni, a važni su, dakle, to je zaista područje za veliki napredak. Koji ishodi kupaca su nevažni, a jako su zadovoljeni, to je područje za maknut. Postoje određene osobine svakog proizvoda koji su bili važni prije 15 godina, ali su sad irelevantni. Ili možda su se pojavila nekakva nova rješenja. Ne znam, ovi tu uređaji za neprekidno napajanje su prije 10 godina bila super dok ste imali desktope, odnosno dok je bio problem kad malo strese struja, vama se sruši sistem. Sad kad svi rade na laptopu ili si mogu staviti malu baterijicu u desktop, onda bi mu zapravo neprekidno napajanje više nije potrebno, mogu bilo u tržištu. Tako da, razumijete, dakle, tu sad neke stvari su potrebne, neke stvari nisu potrebne, ali to je jednostavno dobijete jedan dijagram, ovakav, gdje dobijete određene točkice, postoje klasteri ishoda, gdje imate ideju, aha, na temelju ovog mogu stvoriti novi proizvod, na temelju ovog mogu otići na susjedna tržišta jer sam zaista dobar u onom u čemu radim, na temelju ovog mogu napraviti low cost avio kompaniju, jer ljudi ne žele plaćati skupo to, odnosno ne zanima ih da mogu nositi kofere, da ih se neko pozdravlja, da ih neko nego hoće dobiti kvalitetnu uslugu za minimalnu količinu novaca. Super, dakle imam mjesta za ovo tu, ili imam ozbiljan problem jer ni u čemu nisam dobar, pa moram krenuti u nekom drugom smjeru i zapravo samo koristim to što sam recimo monopolist. A to je isto u knjizi pokriveno? Da, to vam je u knjizi pokriveno pod poglavljem
što kupci žele. Ja mislim da je tako nekako, mislim da je tako. Ali inače, zgooglajte, to vam je Outcome Driven Innovation ili www.strategyn.com. To je baš firma, po mom mišljenju je to apsolutno najbolja svjetska metodologija i najrazređenija metodologija za stvaranje, pogotovo unapređenja postojećih proizvoda ili za fine tuning ozbiljnih inovacija, usluga, proizvoda, bilo čega. I postoje neki instituti vani koji se vam uvijek zapravo. Pa ovako, postoje, meni su, mislite u ovim praksama koje mi radimo. Pa nas su, odnosno meni osobno su uzori jednim dijelom malo Finaca koji su napravili odličnu priču sa organiziranjem i scale-up globalne, odnosno daju podršku za globalnu komercijalizaciju inovacija koja su nastale u okviru njihovog inkubatora. To je meni još malo overkill, odnosno ja još nisam u stanju pružiti toliku logističku podršku da mogu nekome pomoći da se počne prodavati nekako u Koreji, ali za godinu, 2, 3, ako Bog da zdravlja i sreće. Ali s druge strane postoje jedno 2 ili 3 vrlo jake i kvalitetne savjetodavne, odnosno konzultantske kuće u Americi, jedna konzultantska praksa od jednog profesora u Švicarskoj, odnosno 2 u Americi, jedna u Švicarskoj i mislim jedan u Nizozemskoj, koji imaju te metodologije koje ja zapravo hoću tu staviti na raspolaganje bilo ljudima koji startaju na posao, bilo u pravom komercijalnom sektoru koji onda plaća praktički konzultantsku uslugu. Mi nastavimo funkcionirati, nešto je uvjetno rečeno subvencionirano za one koji spadaju u kategoriju potpora, nešto zapravo pokušavamo se dokazati na pravom komercijalnom tržištu, jer gledajte, mi smo orijentirani na znanstvenu zajednicu. I tu i tamo imate par vrhunskih svjetskih znanstvenika koji su autoriteti na globalnoj razini. I ako je neko u bioteku autoritet i već radi sa Pfizerom, on kod mene neće doći zato što ću šparat 500 eura na najamnini. On će kod mene, ili zato što sam u priruci, a ja imam par autoriteta koji su zaista autoriteti na lokalnom načinu. On će do mene doći ili zato što ću mu pomoći da napravi kvalitetniju i bolju komercijalizaciju, pa će onda tu svoju priču nekom Pfizeru moći prodati umjesto za 5 nečega, za 250 nečega, ili ću mu skratiti proces razvoja, jer ću ga usmjeriti, gledaj, kreni na ova tržišta, pa onda radi ovako, ili kreni na ova, dakle, razumijete, radi cjepivo za ova, ili radi brzi test za plasman preko ne znam, Konzuma, a ne brzi test za plasman preko bolnice, jer ti ovi to u bolnicama neće razumjeti. Jer im se to kosi sa njihovom praksom u laboratoriju. Tako da to je ono što mi zapravo hoćemo pružiti. Zato nastavimo se prvo dokazati na komercijalnom sektoru, jer onda znamo da će nas koliko toliko ozbiljnije prihvaćati u znanstvenom sektoru. Bez obzira što, recimo, mi imamo problem. Ja sam vam 10 godina radim kao konzultant u Hrvatskoj. Za jedno 3 godine radim baš na različitim projektima definiranje razvoja i modela komercijalizacije prilično velikih projekta inoviranja, koje je dobrim dijelom i mikrofinancirano. Od brodogradnje do bioteka, od elektronike do usluga, dakle u različitih tu, tako da u principu ja imam reference, mi u okviru znanstveno-tehnologijskog parka stvaramo reference za to, tako da ih možemo privući. Ali mi imamo na neki način iskustva i rada sa znanstvenom zajednicom, na lijeku za kosti, odnosno preparati za brže zacediranje. Ja vam se zahvaljujem. Da, mi se zahvaljujem vama. Ok, to je to.